Comandante Município de Superintendente Chefe Polícia Orlando Gomes Satete, cidadão estrangeiro Honaran Richard Hall, tinha 5 nulu restan 5 nebe hakotu is e apartamento e Campo Alor, Polícia Nasional Timor-Leste, cidadão hatene lolos causa mate tambah saída. Memang acontece Rosik, iha apartamento Campo Alor, ia cidadão Rusia Inglaterra, nebe makania mos nesan saya nesan formador ida baiha lian inglês iha leli. Nebe mak acontece Rosik, iha ninia kolega ida derasan, telefoni nia la foti, tamane makia 11 horas, ini kolega ne bato iha apartemen, pudi babuka tuir, is ormatan sabi, e depois de uma nain for sabi, ini kolega ne loko ormatan, ni kolega ne hare mate isin latang hela iha semente letter. Tamane makorsik, kontaktu keda sama iha polisia, doang alesu, e hamutu ko forensik, tung keras pafatin na konsumentu, e evacua keras matisi paiha hospital Guido Baldares, por halo continua processo autopsi. E processo auto será liga para caso nita processo no Ministério Público. Dadawne forensik sira maka si atende hela, acompanha ela, e depois maxi apresentamos autos de mak processo usei. E causa ne tambah saya durante Ita sidau kateni ne causa ne mate tambah saída, mas tuir informação, pois ne colega rasi, ne maka serviço hamutu, sai formador hamutu ya leli kata cidadão ne nia pai ne consumo alcohol, no tua makas.